Ebusia mesaka yenu abema keke Fosu ene yenu abema bless video mo hospital na ohwe the way omo da wona eyasefem. Ebusia ahaye tuma GH mesro se when first model video to na mani de mo subscribe my page ni mi adoma no so se na me upload bia so na unsa ebetumi aka. Eye Saturday etwe mi celebrities bebre na nya accident lewe nya accident abra all working towards a country called Ghana Premier Show no na accident onyaye no 3 years boy efrimu ewu na eno koda nchen so a ye nua bema keke Fosu a one regi to nyum enwe regi family born che me why menu me hu regi why ya sai nyum no so wakai ansa na bless obo chocho mucho odo wonim se ma fe o ya sanko Fosu we say omo kwa apam ayefrohie bi cause wa apam na sa two celebrities ya invite omo a omo de omani si kwan so omo ko na omo ko no na omo akohia akonhia na akonhia esi yi na one journalist kan amunmu wa na no wewu ya so serious accident no so serious wo hwe de wi aka na moamoa ne ba bi aka na akosha ohunu se nyame na de keke Fosu any bless enkwa edia fofie because the way aka na mo na hyin wrem wo no no journalist o come ho ewu ho no na at the spot na kananan watona na mo wo ensiedo na afi ye rashe keke Fosu any bless eco hospital na hwe the way omo da hospital na omo pre omo nkwa na ebusuan eya asefem eya reho eya asefem eya reho na sa akwenhye ye koso yi ama bebre na adwen mu eyomo kesene se eye sunsuma de eye tax ana se munko am de wo se de bia no ye de ka sumo fidie but according to information am sa kan ne ye say celebrities pay over speeding wo hwe funny face de ye see recently ya ye say over speeding lewin de over speeding the same way na your dream say keke Fosu dey any blood dey so it could also be over speeding because the way aka no atushe wurem wona asefem ye kwan na ye yusu no ye kwan enam so no enye ekwan nye ya ye kwan enam so no enye intino say ye nam kwan yiso a e wo say ye to ebo ase ba bia a woko bia na ye say opentem a e wo so to bo ase wo hwe the way ye kwan portals na ka nam so na ka so portals na a whole lot of issues now drivers be so drive they don't have driving license e bi sure need better experience bia ba no mo tisti echi ai ni pe gukemo kentampo kwan so Kumasi highway kwan so this week ya they share the way as painter bus amwa ai mu ni pe nyina ewu a obisa say what why all this happenings then the massa na we nyina esi obe check mu no car ni break nya papa obe check mu no car na tire we so ache obe check mu no ekwan na nya no over speed obe kom kra budeva no wa bre e wo sanko home so no enam sikani brain no ohome oh me not anymore and I cause so many accidents ama ya hwere adofo bebre ebusuan mesre ye nyina se e wo se ye tena kai mu anyame wo adom na otumi toka bia utwia no atobo ase se woni kan so na otu obi kai mu na o drive wa eya akotena front over speed ya na kan se minia pacho ti speed ne so fi se me nkwala wo fie me ma wo fie se won wo ye so aka se minia me wo ye ntembe kumi na obekumi a me wo ebusia mesrew say obeja o comment section where your video ya asefem because o hwe the way ye nua no mo aye na eya asefem say keke Fosu no oye celebrity ye don ye pa na hwe condition wo mu na very bad state o hwe blessing so a oye very good celebrity ya o tie na nyoma won say yes these guys must live long to give us good songs but hwe situation no mu na e wo say ye bomb pie mo me say ye bomb pie fa mo na onyame nji o mo free yare mpa so sena they can bounce back and keep life going ebusuan I too much GH mesro say subscribe my page we ni mi adoma no so sena me upload bia so na onsa ebetimi aka na free journalist no afre na camera no de may he so rest in perfect peace ebusuan makrao